Mentang ide page ya ki shpeungut ki player football ki barius pa tam lane ki babun pisa katkum ka network jongki mentau snam aranjar arpeu sau. Ubadon ha kerdan ka bashpeu ude Ronaldo Luis Nazario. Ude urang ilekai bakensai jong dari Brazil barga klub Real Madrid. Kajing don pisa jong Ronaldo kalong shispa anriu peu million US dollar ladangi Kenya ke pisa India kalong shihajar arspa prapeu kulur tengkah. Ubabat ya kekerdan ka bakendai ude Wayne Rooney. Ude player bakensai jong dari England bat jong ke Manchester United. Bat menta ude coach jong ke klub Birmingham City. Kajing don pisa jong Wayne Rooney kalong shispa nyau peu million US dollar. Ubadon ha kekerdan ka bapra ude Kylian Mbappe. Ude urang lekai bakensai jong dari France bat kumjuro ke klub PSG. Bat ha ka samoi ke Banuan u Mbappe un sami madan na ke klub Real Madrid. Kajing don pisa jong Mbappe kalong shispa prapeu million US dollar. Ubabat ya kekerdan ke banyau ude Zlatan Ibrahimovic. Ude urang lekai bakensai jong dari Sweden bat ke klub AC Milan. Kajing don pisa jong Zlatan Ibrahimovic kalong shispa kentai peu million US dollar. Ubabat ya kekerdan ke banriu ude Neymar Junior. Ude urang lekai bakensai jong dari Brazil, Barcelona, PSG, mentau dan bat ke klub Al Hilal kabade ke klub na Saudi Arabia. Kajing don pisa jong Neymar Junior kalong arspa million US dollar. Ubabat ude urang ilekai football barim jong kari England bat mentau la kelalong businessman bat kajing don pisa jong Dev Welland kalong arspa shipeu million US dollar. Ubabat ya kekerdan ke basau ude David Beckham. Ude urang ilekai bakensai jong kari England bat ke klub Manchester United. Bat mentau ude Wayne nagi terai jong ke klub Inter Miami kabade ke klub ilekai jong Lionel Messi. Bat kajing don pisa jong David Beckham kalong sauspa sanpeu million US dollar. Ubabat ya kekerdan ke balai ude Cristiano Ronaldo. Ude urang lekai bakensai jong kari Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus bat ke Al Nassr. Kajing don pisa jong Cristiano Ronaldo kalong sanspa million US dollar. Ubabat ya kekerdan ke baar ude Lionel Messi. Ude urang lekai bakensai jong kari Argentina, Barcelona, PSG bat Inter Miami. Kajing don pisa jong Lionel Messi kalong enriuspa million US dollar. Urang lekai football ubariuspa tam na baro kirang lekai football hakileng sodong kepertei ude Fad Bulkia. Ude urang lekai jong kari Brunei baliyo bani lekai ru naki klub England kum ka Leicester City, Chelsea bat giwai-giwai. Bat mentau lekai na ka klub Thailand. Kajing don pisa jong Fad Bulkia kalong arpeu billion US dollar. Baladangi pen kelas ka pisa jong kari India kalong haduk hanriu lak kulur tengka. Kani kajing don pisa jong kadang tam ladangi kombanya ya kajing kamai pisa jong Cristiano Ronaldo bat Lionel Messi. Kajing bun pisa bat kajing ruspa jong ne urang lekai football kadai namar bo wan na kalong sim jong kari Brunei ombo kamai na kajing lekai football.